Na Filozofskom stoje najveći, što pjesnici, što pisci, to već znaju svi vrapci. Oni su tobože na Filozofskom, najbliži izvoru u stalnom dosluhu. Sa muzama, a meni izgleda kako ih siluju. Muze! U onom podrumu, na Filozofskom, čak i dok su prosvjedovali kako bi mogli besplatno silovati, jer na to svatko ima pravo, stalno treniraju. Na Filozofskom u 3 smjene, pa rezultat ne izostaje. Oni govore jezike, oni razumiju pisma, oni prevode sa Filozofskom. Na Filozofski i obratno, simultano i konsekutivno, simuliraju, kompariraju. Najizdašnija je katedra za nagrade, dijeli ih se što šupljem, što praznom. Autistično je hermetično, nedorečeno je neizrečeno, poezija je geodetska.